Thanks for the organizer that invite us to come here, and the food is very delicious, and also the gift given to us. I appreciate for the effort that the organizer has done to us. Thank you very much. Terima kasih Hati Murni. Terima kasih Hati Murni. Terima kasih Hati Murni. Terima kasih Hati Murni. Jumpa lagi next Ramadan. Mewakili seluruh warga SK Lieutenant Adnan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Hati Murni Islamic Private Education Center atas sumbangan pada hari ini. Semoga sumbangan ini kami akan sampaikan kepada semua anak-anak asnaf dan yatim di Sekolah Kebangsaan Lieutenant Adnan ini. Terima kasih Hati Murni. Projek Infak Beras Hati Murni is a winner. Alhamdulillah, syukur pada hari ini berakhirlah program Infak Kasih Ramadan di Hati Murni bagi tahun 2025. Ribuan terima kasih kepada semua para penyumbang, daripada ibu ayah Hati Murni sendiri, daripada Raya-Raya Malaysia yang maybe nampak iklan kami dan turut menyumbang sama. Amanah yang diberikan tu tadi kami dah tunaikan, insya-Allah.